Sebuah cerita yang berjudul ketika senja sudah beranjak di peraduan. Malam pun mulai beranjak semakin suram. Hanya terdengar suara binatang malam yang menghiasi ruang malam. Semilir angin pun berhembus pelan, namun dinginnya bertukutulan. Di antara hutan belukar bebatuan, terlihat sosok tubuh manusia tinggi tegap gagah perkasa dengan berjubah baju Antokusumo memakai cabang hias kencana, menandakan bahwa dirinya sosok bangsawan kesatria dari salah satu punggawa kerajaan. Tiada lain, dialah salah satu pandega dari wilayah negara Kamartakuwala dengan gelar Raden Purboyo Gatotkaca Putra Biba. Saat sali saungku nasengko rea kabedeun sosa dalam hati berak dalam pikir sengko narima pakon dari Kanjeng Rama kaangkui aja ke madi gondem oh tak madu karang cuma mon soal tatana kerenik epring gondani area sengko tahu sabab tang rakyat bisa kocaki sabengsa sengko sabengsa raksasi ben raksasa. Cuma saat satia singko epar aja keangkui aja ke wilayah Madigon ada romasa singko kita mungkin mampu bermacara singko ri keangkui aja lenaki kapar jajan dari Kanjeng Rama area singko corak-corak tak sanggup tapi nolak singko tak mungkin area singko si detiruwet si teti berak dalam ate berak dalam peket bermainnya cara nari oh iya rekare sing kok jauh dari Ngamerta rekare sing kok nyinglah dari Mati Gontung area sing kok dopa ada setong alas raja lebih bagus sing kok saat ya nyetong akhir pikiran oh iya siapa tahu deh me bola sing kok oleh petotu deki sing kok bisa narema kapercayaan dari Kanjeng Rama aja ke Kadipaten Madigondo. Oh iya. Oh iya, aja kita berata beui kok ning Edinda. Dengan niat yang tulus. Maksud tujuan demi kejayaan wilayah atau negeri tercintanya. Purboyo Gatotkaca segera menuju tempat pertamanya. Namun sebelum dia menuju di alam tawabratanya, tiba-tiba terlihat sosok makhluk dari alas Romani. Oh manuk si paling raja mak bengal beuna agengku tang tapa mak bengal agengku singkok si kabedeun ari atapa tak tahu jeung singkok Purboyo Gatotkaca macan dari orang pandem apa terus mati terus odi nyinglah anjeun tak nyinglah mano mon tak nyinglah beuna tak kira burung tak kira selamat pati iya benar iya panyaman benar jadi lagi di tak burung iya
mak bengal ageng kutang tapa orang ajar tapi ruak tadek lah sejelas arwala potong mati rodi tambah abit oh iya sengkok takok tak teka dalam tujuan lebih bagus sengkok terus saja tapa sengkok oh iya dengan ini sak sengkok setelah berboyong kadang gajah membinasakan salah satu burung Raja Wali yang gagah Jabun kembali menuju tempat bertamanya segera bersedekap mulutnya kuat pamit membaca mantra pikirnya sudah mulai melayang dengan alam tak kasat mata jiwanya sudah mulai menyatu dengan alam di bawah sadarnya dan ketika itu yang terjadi tiba-tiba agar berboyo kata koco saung gunanya nai sengkok langar te apa maksud tujuan beuna ajelena kita paneng edin cuma saat-saat oleh tahu beuna manuk si agengku dalam tapana beuna arwah setong tang otosan cuma ningkuna apa beuna rosaki apa maksud tujuan tapa berata apa iya area bisa prima burung nah jadi sengkok anilai monjana sengkok beuna anteng ongku narema ongku nak iya area cek pote dalam atena beuna Angger kata koco ben tak usah ruwet nak tak saur berak dalam pikir lah jadi saat dia sengkok kangki nekanin bedena beuna iya nak beuna itu nana setong ilmu aja era kami kajejen neng emadukara jadi tarema ya naya setong aja dari sengkok masuk ada kapetin nabe macan apa coba untuk sumo yang ger burboyo Bismillahirrahmanirrahim Hong wilah ing karing jagat ambawono dewa jagat pangastuti dewa jagat batara kapulip panyuwuning sun manti pangucap ingsun wujud teno sedaya cipta pangucap ingsun ya aji malih mangraka sadira katut kaca ing ontok kesumo hup Angger kata koco setong ilmu aji lah masuk karena kena beuna tetiba tak usah berate boleh tak usah berpikir nak sabab beuna area-area maka perjanjian aja geneng mati gondoker jadi saat ya jok ragu boleh nak dalam atena beuna tak usah takut boleh ke taduk salain nabuk nak separjaju sejelas rama nabuk nak arwah bima tak bawal gurolo arwah tak ben sarung ben nyabuk kaparjaju kan buk nak tahu senguasai ngamar tak taduk lain Yudhistira majudi nabuk nak arwah orang bijaksana mon lah orang bijak nak masa keputusan nak ning parjaju kan bisa pikir tibi ben-ben anggir jadi saat-saatnya tak usah takut tak usah mang-mang cukup benar tarema parentah lakoni apa parentah sila turun kabeuna tarema kala benang kemah jeria sitet cia kacejen sitet cia kamul jeun dalam kau dia nabeuna gel gatut kocok disengak ya nak kendina tang ocak sengkok abelia ka asal mula sengkok ger katut kocok hup sengak ger je sampai
aujol beuna kabar cajeun. Oh, atuh. Ya ngebeles ajunan yang. Beles ongko ajunan yang. Apareng setong ilmu kajejen. Ada kapakeun Purboyo katut kocok. Tuh ya. Betien nakabeuna singko cararia. Saungguna singko tak parcaje ka Kanjeng Rama are kali. Oh iya. Tuti lebih bagus manusia ria si tepak mun lae parcaje. Are mestena lebih parcaje deun peuteuna. Oh iya. Takok singko kabutuh ning Madukara. Dia singko lekas sabeuli ke Madukara. Ya, Kanjeng Paman Arjuna. Mari Kak, katut kocok Kanjeng Paman. Ampona tambah angin nojuni dek karabeng kedidikeun ka oladen eraweng kedidikeun sadeje kulitan tanah ampun pada akumpul sedeje nyelana tambah angin makin kabur sede pada ka labeng kedidikeun yeah. Garudaning langit Resa ampuna garudaning langit aku pun juga ndak kalebeg kedidikeun ka aku ngaunengipun apa bukan ekar empuk elabeg kedidikeun sang tambah angin Resa ampona blintang angin garudaning langit tambah angin makin ampun pada akumpul garudaning langit ngolati deka tambah angin akumpul sakelangkung bungana ya salerana garudaning langit alus ngantika aduh yai tambah angin
Iya. Iya, Garudaning langit tanpa angin. Budak sakelangkung. Kumpul lati ka sedeja. Nang era beung kelidikeun, ani ku budak matur sakelangkung. Cuma saat sanunto. Budak kada bentika ngadepi Rabu naring aku Prabu Mustaqaraja nang eman kepa parlona budak atanya bermak ka budak enak keur. Enak keur mani mantoko bermak. Nape kirana tada kekurangan? Ada rakyat nyangkal pemerintahan ring aku Prabu Mustaqaraja. Katina pe. Kaula non kang. Resde buka. Mana bi soal pun nagara. Panika kenging pandu iPhone kakak mas kong langkong re agung Prabu Mustaqaraja sanyata pun mana bika bedeen enak ke maniman toko kenging pandu iPhone pancingan kong langkong Mustaqaraja karena tadi rakyat kak mas pada sahur manok kak angkui anjene lagi pemerintahan ring agung Prabu Mustaqaraja ya kabeter kak mas sakalangkong Sakalangkong cuma budak kala bentika takut sampai etos antos eman jopa dan untuk coba ada mangkat tetap tiga ngereng kamar ngereng Garudaning langit tambah angin gula sakelangkong karena saat sanon toh gula kada bendi kateja pon pada bedeman coba agung cuma gula minta dek ketika teja saperna sakace ngantos Rabu naring agung Prabu Mustaqaraja ngerti kau non ngereng kamas ngereng antos kamu sikit pada agung mariman tegi biji lepon reng aku Prabu Mustaqaraja akade kunjing merek lamapa Prabu Mustaqaraja najune kaman depak agung nagara maine mantoko tak ora den sadeja pule santana sadeja prapong gebe kraton ampun pada akumpun eman depak agung abet kemangkin salerana reng agung Prabu Mustaqaraja tas najune dak kaman depak
Garuda ning langit bintang angin saklangkung yo sing kok dek kabeh nakapi selap pada akompor eman Depa Agung mane mentok ya Garuda ning langit bintang angin tambah angin engkok sakelangkung kabeh kepi lah pada akompol ning dina sangat bungana sengkok cuma sangat setia sengkok se pertama dek kabeh kepi terutama Garuda ning langit kok perlu atanya burung maka bede tang nagara eman toko ha saabide maniman toko eko besane kalau bencengkok apa sakirana aman tak kekurangan ada rakyat nyangkal pemerintahan sengkok ya berma kaulenan Gusti estoepon atas jawabipun ajunan etarema kalaben tanang dua Gusti jung ada atas bun-bunan malar manten bodepon nagara maniman toko kenging ngapandu epon ajunan karena negara maniman toko saestoepon kabedeen aman raja tak kekurangan juga pembangunan lancar lorong-lorong setada makin bangun pun apa polisi beda cek kabuter Garuda ning langit sakalangkung ya cuma masalah kabedaan negara sisanya tanah memanglah aman samulai engkau tidak setanya aki tambahna aman cuma saat yang engkau tak mikir masalah jeriya karena engkau pikiran ngadepi buat nakapi corak-corak area tak tenang tak sambung duh Gusti mangke mak buru mangken ajunan tak tenang tak sambung panggelian bedopun apa coba debuki pola-pola Garuda ning langit bisa bentuk ajunan bedopun apa ya aduh Garuda ning langit tengkok Garuda ning langit bila tengkok mikir kabeden apa engkau ongkuna ya tapi Arya kok acaca kabehna polana tadi oreng udah oreng kok todus ya Arya cara Arya engkau malam andi tamu engkau iya Arya tamu sudah tindak kasengkok kira-kira pokok 2 malam entar dak kasengkok ban polena bebine jara Garuda ning langit cerena sengkok nangali bebini jara pikiran latapun jajak sengkok siang dekiban sengkok labeng buka pa masuk bengkok bila masuk Garuda ning langit pas nyandir dak ka sengkok pas tojuk dak ka pukang sengkok Garuda ning langit aduh jari yang kok pas tak kelar pikiran arebe kasengkok leer pangku aduh berembat ayo citanya aki berengkok siratin mungkin nah mak tika nek bubini entar dan tuan api ya siapa tikanya mana pas ngocak kan kok los kak mas rengsi genteng si tak boleh tidilum kak mas sianya marum-arum bora sumpedra tertidilum malar mantir tetiasan tingane pun ajunan kak mas ya jadi ya aduh berumbat ayo aduh ya bodoh rengklakan nama taya ya bodoh dengi mata re arwah ada juga arwah aduh pateros aduh Seratin coba ya denak lek tuli jadi tudus hat pombong tak ada orang Seratin tuli nemen pinjang yen pa
Patra Sumpatra Seratin Ngocok kirim Kemang sulase Ayo manut parang kakang kiai Sumpatra kira menolak unik kemana Hocok kubarang sakjroning bumi Petra lek Kobar ing kasur sari aduh yai Dewi Sumpatra rara penang sutra aduh yai Baratalano payon doro Sumpatra lek dan tuan sayang baik senawantal buri tuh seratin Sumpatra lek Padahal ada tuan along bolong tiga ben bula di emas are bodok kabule neng ekor seketing terabula along bolong akala bentika Sumpatra Putra manut iyai serati nangis sano tembang sinong bari jodoh Petra seratin kau Petra le seratin ani kok boleh lah kena tika di emas ani kok boleh bakal tika di emas Duh Gusti makin dimen Sumpatra sumung ikak dinto Gusti perak sebede kak dinto bapak kalebun sepo bapak sayitun cuken pak kalebun betes neka alik Muhammad Saini mana birum arum Dewi Sumpatra sumung ikak dinto Gusti ngereng emo tetimin Petra sayang boleh mata teka kalebun tika tak burung boleh mata arat tak di emas ngalah atale saya raja akan to ngabul seratin Petra dan tuan seratin duratin jauh le sayang along polong tika banmu lele along polong tika banmu le seratin lek Sumpatra sayang mak ratin kelu tika di emas Beksa pasti andi anak nasiratin saya long polong le tika banula seratin dumak manis kelule dupek nape tika seeka cemu
Seratin Sumpatra Dumak leting-leting pirule carane peramirana Seratin tentuana sayang Dumak retin kilu sayang Pene pesai kacemo Seratin Maabaras tak apa Pak Kalebun Sayyidon Ngenom jamu coba akhir Atlet mata atau karle Monta temu sapa aki sayang Petre Seratin Atlek mata atau karulele Atau mau maksa aki lek seini Atau mau maksa aki Seratin Tuh Seratin Petre sayang Ani kok boleh laki nanti kan di emas Mentak teka boleh kalau bentikan di emas Rekari mula asam pasokaan bujang samura Seratin Betul Tinana sana cina mula tak mas Muntak teka kala bentika sokaan petong molot petong nimor dia mas Tina sana cina mula bujang Seratin Seratin Tapuana panai ganteng le Semerengnya mana gendeng dan le ambu tampak Seratin Petre sayang Kun kuna ate masetong Pak Sutomo Najan ngaleng Pak kun padeng Kuna tema setong Bapak Saidon Najan ngeleng pakun padeng alek sini Lima bulan saya nyampang ale Nyempang lorong cek sarana Seratin Lima bulan le tak posang sayang Ate kerong rasa tak kelar Petre Ate kerong rasa tak kerar Rasa tak kelar Tuh Seratin Sumpatra sayang Aduh Guste makin dimin Emo tu ajunan Kak Dinto Bapak Sutomo perak tuan rumana Nika Bapak Sayyidun perak nika Pak Kalibun Sepo Alek saini nika Pak Kalibun Betes Mana birum arum di Sumpet tersubung Kak Dinto Ngiring emote ajunan karena Kak Dinto tuan rumah nangkek topeng malam semangkin nika panontonan nika cek benyak todus ajunan Kak Dinto sestong ratos Tuh Seratin Sumpatra duh Sumpatra erong bro mati kali erong bro mas sayang Seratin aduh kula Kak Dinto kabula epot Gusti mangkin dimin
pangaran bule kacoba keng ningali motor alonca tuh Siratin takok Siratin mau ningali motor alonca sayang pangaran bule pon tak ndek keng rekareta lecer oca pangaran bule pon tak ndek keng rekareta lecer oca sayang Sariaki Pak Sutomo Sariaki Sumpetrana Sariaki tuan rumah nekok bulele laki nanti kapetra nekok bule laki nanti kan sayang adu orang seratin petra Garuda ning langit belintang angin tambah angin angkok ngabede gimuk nakap dimulai gila arah pemun sengkok pikiran latak tenang gila dek kabobini tak kalaban beda orang mata ipae enggak Garuda ning langit loh mangke ayunan gak dito saking tak emot lastari emot cuma ayunan pakun engak dek kamu bini saya hanya macam betul cek kadin tok teh ayunan setong ratu ganteng soki prajurit wah nyari abu bini cara pun apa Garuda ning langit iya tepat cuma engkau ajensi dalam ateh muntak saking bebinik sira entar kasengkok si hanya macam betul saumur kok tak bekal abini ngeding be jadi saja cara ria serena sengkok perak engak dalam mempeh parlo sengkok atanya dek Garuda ning langit apa sakirana bebinik sede tindak kasengkok si hanya macam betul apa kira beda apa tada Gusti Kak Dinto kan namung ajunan asopen benih perak ajunan sanaos di dalam bila ampun tedung macam-macam ku patiana orang ku bujak orang panika setannya maipun arapa cari colok nah bener setan sengkok dek papade kalau bembek na pakai tahu bener setan mimpian setan tuh tahu dari dia bener mana bekala bener macam na aja ke sengkok bedek ke setan mimpian setan tak mun kucing dia mun mimpi tak ning talere tapi mun sengkok dek papade ya dek papade yuk papa ada mun ngabule sekasengkok buat najak man nyaman buat macam mimpena setan cila tak tahu buat karing bini saya macam betul buat tak tahu mimpena setan orang ngapa buat bintang angin ya buat nak ada dia buat nah Arya dekik lah tak antara tak jaga
Deki benar. Baju bagus. Cara jeria orang ngabula bila iolok nyantir tulian pas tojuk cek ke manisan berjeria. Nyiding. Hah? Jadi satia sengkok parlo atanya dek kabena. Serena kakak na beuna tak tahu area gendengnya mana. Hah? Jadi tahu tonto sakali beuna si tahu tayo. Hah? Berma? Guste. Mangken. Estona along polong karaben garuda ning langit sampai kamangken tak oning pan punapan perak bebeduken malolo. Mun di dalem, boh belintang angin tak tahu oning di dalam bagus jeria tepak jeria benar hah jadi mun lakar tahu si anya mah jumpa dirapa beda patada mun beda idim aja boh tak oning je beda kak dim dia berak kabar jumpa terus tak oning beda tak ada tak oning apa jeria padu bui nak iya kan marah benar tahu roskoro senengi tanya nauring benjong silai tanya aki tak tahu benar ada kemaset tu mun kelihatan mereteng mun tak belintang angin tapi tak tahu apa dikit sontok colok nah ben tu tahu bila tanya aki perak kabar pada ben si tak tahu je tahu benar orang apa benar desak mata tungkap pakil kok tulis tambah angin benar kada ya dia je tak sabar-sabarsin ka kancana saya tak tahu pupetang ya dia tambah angin ongkuna engkok kaparcajeun maskon beuna tamasuk pung gebeh saya paling mabeh gaji dah saya paling kini tapi kaparcajeun singkok dek kabeuna pola na beuk narya orang ngapenter apa saya tanya kita tahu kan iya engkau tanya satia saya hanya mas sumpet beda ya cong ha Gusti estoepon ajunan cek sampai kene pangkelian mana bisu albari pun naker mungkin beda tideng cek kabeter jere atanya bobi ni atau caca naker patek nak beni naker jumpetra kopok koping engki pun jareng kau lampun dateng ka ada kila mangkana didelem tak paringi pun apa punten lah bengse bengungku papandai cacat tongku bengse pebetang hah engkau tak tanya jeria cong atanya sumpet jera becien na beuk na keur bermata pe kabeudeut na keur amanongku boh tinggal pona intarana laguna ke mangkin tak Aria muni tanya akisakan beuk na intarana laguna kita ke intarana laguna yuk hah angko tak harus horo beuk na tekos angkok parlo atanya sumpetro apa beda patada mun nagara aman nagara aman pajet beuk nungku apa kira tang rakyat tak kagorangan nungku sekopok iya boh punten pona kau le laku man menurut apa ni calaka apa long benring gendeng orang kopok kongku hah desak ngalkal gua desak ma polong cacat kakap
Apa parlona engko Arya? Mun pas sengko along-polong kalaban orang si tak tahu apa pada nari. Hah? Cuma engko saja banyak rakyat banyak pongkebe. Mak pongkebe. Rakyat sakale tapi tahu iki mah Sumpatra benlakar sanya tanah beda ungku. Arya engko abia hadiah sepaling raja engko. Hah? Abia hadiah sepaling raja gajina se 10 juta ibli ana 20. Boh, tidak ada morning kita. Tidak ada morning juga. Kabudi. Mon bedo mo omok pese je pupetang yere nyongcung. Dadi pupetukan malolo ban bedo di. Hah? Mangken Gusti Estona. Di dalam arsa sengka sematora de ajunan. Astoe pun mana bibu bini saya hanya Sumpatra memang kalonta memang bodoh. Cuma masa engki ajunan teka hajat. Saya hanya Sumpatra panikah tamasok rajina panengan areng pandu besianya Arjuna. Arapa? Bini Arjuna. Tolos tak etapakku. Betian Nabi Nena Arjuna. Arjuna orang pandebe sataritan celele mak ruway. Lho leres Gusti calaka. Selata eta pak engko pas engak cek saungkuna tang lelukur tawarasane pate ering pandebe kok. Ayo Garuda ning langit. Cara riat ayo. Engko lebih bagus males kematian natang ring tua si tawe pate ring pandebe. Bila lah mati ring pandebe tapi jelas kok teka kalau ben Sumpatra. Jadi aja lenah ngedi. Oh, mangken. Mari pun kasipun apa? So, karena ajunan Kak Dinto sareng praponggebe Kak Dinto andi hajat kaangkui mate ring pandebe. Orang pandebe panika banyak sakali taritana to prajurit. Kasipun apa jalan epon. Iya, mun cara jadi yang kok ongkuna penasehat ning edina Arya. Iya Arya pendito resinoto Arya se memang anan tuaki. Judu panja. Apa kira temua panja? Bendi majelena Arya se tahu. Jadi ben sengkok. Iya lo kebena tenang sakejak ya. Oh ya tore. Ya tore Gusti. Paman, Pendita Resina toh. Coba Kadinto paman. Tuli paman. Bisa aja bisa, anak rata aja bisa. Wakaji sarong polikat. Wakaji sarong polikat. Acan bisa bule acan bisa. Anak rata aja bisa. Aduh, bila macam mak bila kelar, padanya lotar kalau lorong, sesaja bila namulah sama ken kapolok. Paman aneh kalau pot jelen sampean paman. Kita nyempang jeung temuran entar nyempang jeung beureu aja ring leduk. Oh, engkena aneh kok bula. Nane mah panggilan bulan. Loh, tulian paman tulian masa tukane. Oh, kita boleh caranya. Anak radona
Bula Pendeta Resinoto habis. Paman Pendeta Resinoto. Estona Kanjeng Paman ben papangkian memang eka butuh. Amarga pamangki Kanjeng Paman panika memang leres paman tak ada salah sekali paman. Kena moncara keneko bulana mulai aja lenda pada ento bula tandi ate luar bula takok tak na bula bodo nape balona hena. Paman beten kaula engak je leluhur beten kaula lambek epate ring pandebo paman. Mangken beten kaula ngancek dibesak bila boleh malsa kamatian tak ring tua beten kaula paman. Jika malsa kamatian ring sepona kina lolo engkina coma tak pangkempang kene kona. Paman milana Kanjeng Paman emanggil nyona oneng kadipun apa jelena dan kaula paman saya bisa amati ering pandeu kadipun apa paman. Engkena matiana orang pancoba engken seepatiana keneko orang pancoba prajurit kakapina ben polena nak jika neko maklaju engak semelesa kamatiana bemangkin paman aneka kan iblis yo kamatiana dan kaula paman terus teka hajat kalawan babini saya nyamat sumpet. Bagus nah titik kamar teroka bini Arjuna saya nyamat sumpet engking kena eteng kuatiluna pola me satu na juga kerana jadi Kanjeng Paman mana bibada orang alaki abini apa nih kayak saton paman lo kina biasa nangki keng peraknya kok nak biasa na boleh tekak mongcalat tong kalau kita tak cecer ni kok di mana boleh kita rumah moncecirana sampai seorang ngone nak ki sare lu paman sare paman anika saya pun jual apa nih kan kau saya pun dundi nanyain aku ni kau masih karakang rakang jika itu maunya enak sih kayak gini ini pentul nape nak kau nak kirana cecer apa man engken naik syariah cik boleh banyak kantong melai kantong tungai di mana hari hari ya mi rokok dia kan aduh mak cek siapa dah cuy dalam pi mak iba cek kacang ken paman dong ken dia sepit nak ane kona saya bisa nantuaki jika judu tak juduna jadi satu nadilu tore paman ken sanonto pancabara Senen kina mak nyungsang paman nyungsang hari etam di kacamata sampian teng kusam nyungsang soro ada tuli kening baca betina lopo angking kena sanonto are paeng pancabara Senen maman mangken pona patak salah tulisan puna salah maca mak bede pancabara Senen biasa na are Senen pancabara na paeng kina bulan abuk bulan engken Nyamanatika Prabu Mustaka Raja Sumpedra. Oh iya,
Dining sumput ceria esen yang ada. Esen berempat naktona. 200. Nakto 200. Mak pasteng kisah kalian. Sumput ceria si odi erak ria. Erak berempat 100. 300. Arya tambeun apa kalaan mah. Arya masih tambeun mai pacambeun. Oh tambeun iya akaleng 2 tambeun. Tambe 200 jadi 500. Aduh. Mak laju sataton nateng si bobini na. Lalaki na anyama Mustaqaraja men era ajem jengkep kapi lemak tambah 2 tambah berapa ya tambah benih tambahan kalaan ya kalak 30 ay mak tandeng ya berumah jadi na jadi cak nak etap engkau rela cina boleh nak rato nak mungkin nak jika rasanya apa benih cucu nak ben males kematian nak yang sepon tak kira bisa jika nak karena saton ben bula mak tengkieu na jika nak cek jika di utang jeun ka saton apa kau le minta tolong dek kanjeng paman carana kadipona pasti bisa teka hajat kalau berjumpa teka hajat mate orang pandebe pun tentu aja saton paman carana kuning pasti nikah kan tuh ningkui kitab pun apa sampean coba ningkui kitab apa kitab cacat mak kubu kitab maranikah anika kitab tak yang kabar lho aduhnya mungkin nah mak lagi buang kitab kenekona nyai naik bengkon ini dah salah saya cuma ata anak lagi saya dia kini dengan perak anak mak jem paman aduh angken nak malah cubule kagak boleh momojen ni ko belum tak ning kapar lo sampean paman kita pajobu kita pon apa ko angken kan doe kemak kitab bulan saya yakin ini mah kitab saya buang namun berenya atanya aku boleh tomang ke rumah jadi sampean mun ring aku boleh bengko tak atanya ring aku boleh tomang leng kena ring aku boleh bengko boleh tak tahu mun ber aku boleh tomang boleh bisa engkena mak kekira kitab ini mah bu mak tepukan ai Neka kita apa? Kantona mak pocure pa boleh. Boh, mak etet peditet. Lala pun siapa? Hah? Ala lagi etet pok tonale nak kita beli. Awak nak tani ngakeme buat. Etet peditet lah cuci mesin morambu Jepang lah. Catana ada setlosoh tanah lagi paten lah. Waremai. Aduh. Area. Lagi tet bak gunung kuna Sayyidun banyak rambut Jepang lagi. Aduh. Dari seretang kok. Muka ku saya serungap kok. Paman, nikah. Nikah kan toh. Tuli. Kaula paman. Mak je men sampean. Mak
mak nyuduk sampean. Kaula ngunjung Kanjeng Paman atanya akadipun apa? Cara kaangkui teka hajat ning oneng tak bisa. Toh? Jadi mon pun tak bisa Paman. Umpama tak bisa, ungku tak bisa, sampean jek mulih. Jek mulih teka ben bisa leber jek mulih sampean. Patian pun kul. Ai areng palang. Engkau berada tolong patian. Lagi natakan teteng gua teka cuba ka boleh bagus. Alpok lagi. Mangala pupukan kareng dina engkau. Angken nak aneko budak le mo kabulu nak mek talangkap ko. Teteng gua boleh ki. Edi ngaki pola jika bisa. Neko. Aduh ngkiungku aduh talangkap kon sebu lemper talangkap neko. Ongkuna naktona jika 100 tambah 400 500. 500 tambah 500 1000. Tengkina. Kining bebini nana perak naktole mak ki galak boleh. Aduh jika bisa nak sapora. Bisa nak. Bisa. Paman, bisa males kamatianna orang tua betin kau lihat. Ongkuan, aduh bisa nak, keng kok nak, bodoh boleh nak. Saya bisa males kamatianna orang tua natika aneko, munring laki tak bisa. Orang bebini nak, apa? Macam-macam cek nginangin apa tu kau lihat pancingan Paman. Tetimun kau lihat singku takut Paman, tak takut Paman. Bener takut nak. Aidin tu aidin lempaning kuan. Mun tak balik aja mulia mula. Bangkit terus. Tadi pun apa? Aneko sebisa malas orang bini, tapi se andi horop men dek nana. Aset terakhir non nak. Jadi aneko de aksara men di budin non. Oh, Paman. Jadi saya bisa mun bebini men ada ibu dinon. Tinggal nyari orang saya nyama mina Paman. Boh, kok saya nggak tepat kabinin orang cikar. Menang tim diri ya menang mono bener neko. Keng pun nyari lain. Paman, rasana kabendrian tak kira lopot Kanjeng Paman anebek sabab men sareng enon salain taretan beten kaulit se anya mah mustoko weni. Bagus kene kona. Ini kona soro na, entare kene kona. Aduh tak kemet ring pancoba nak. Paman, mana bika tiga dinto Paman. Tinggal beten kau dah, abole ada ka alek mustoko ini. Jadi Kanjeng Paman tako itu santos. Kala benyai ning epedukuan abole. Mangken nak mun semule ang kipoi nana. Keng bula bila pada manggil pada ngunceng kerana nyai na ngambek berkat kero. Jadi bula ni kau tak nyambil berkat beli. Mangken pun apa man makna raja sampean. Minta kalau bila sedepo saya itu tak tangale Paman. Dia makin nyari dia Paman. Antol sekejap. Kanjeng Paman panikata usaha tanah akelagengan teka asakat Paman.
kemana? Panika. Boh. Ketik ni ko topak beler ke ni kowe ke mana sakat tanah. Benci tak nemu boleh paman. Kamu dia nak panika topak. Ketini kanika giba, tingkel kau lemon, bodok orang entar kanton nyambi beras. Kenapa boleh jen-jen? Kira lagi paman. Ongku anak, mau cara kene ku kantor dekat topak setong ni giba anak. Kata, bula boleh lagi. Ya tore paman, ya tore. Amiten anak ratu Pak Amiten kali amiten anak ratu orang segede duk rabak sekar pelian ganti kaning malah tepote ganti kaning malah tepote pangarep tak sakalian teruni ngalompo-lompole pangarep tak sakalian teruni ngalompo-lompole Garuda ning langit blintang angin tambah angin bekna langit ding tibi sanyatana si bisa iya area mata ada ring pandebe area bobini jadi sengko asura mustoko ini engkau cuma kabeknya kabisenya tengate dina ya sekarang kabedeen lasot samar area jak sampai kabedeen natang nagere kucar kacir engkau satya entara ka alek mustoko ini ya tore ya tore ya senga kok mangkate ya palataraning ati Jelena Prabu Mustokoro Mustokorojo dadi madya bula benci ka mak lekas arep bering dia mangkat dia perbetasan kaki oh ngering gak mak